Ruth Nankabirwa minisita w'iby'amashanyarazi n'ubwiga bwo mu itaka nagira ngo Uganda neyemara irumbi y'amashanyarazi ahabwa amakuru gagwaga ryombecuye kabitaro bimwe na bimwe mu ihanga. President Museveni esira yalisa mu kulaba nti tukola amasanyalaze neteekawo amabibiro g'amasanyalaze amalala. Juzi twakagulawo ebbiriro erisinga obunene mu Africa okukola amasanyalaze ag'amazzi agayita wansi bye bayita Karuma galina amasanyalaze ga megawatts 600. Bwena babire babiha webikoza hibabigire niho bari bishanga bari kuza kubishangaho amashanyarazi geija umwareba onarebo Nankabirwa yijaha na contractor yi abajweke rwo mwishengera bwa Rukunjiro municipality nibenda abaturo kolesa amashanyarazi aga okutungura entasiya yabo mutagareba line zikarabaho konka dero kagumana uburyo tati natahumuka nitaho amashanyarazi konko mushaho hatagire cyazamo abuko wabo gaine nugakolesa nubano ugashashuri nimba shabangwe binte turarete otaho paipu oshanga bajipumwe ebintu nebyanyu mubyakira bwo kubana sente zanyu za government. Abatura basimire government abwa project ezi kandi bina masuku ngo neja kuleta ho empinduko mbyentunguka. Minister Jimuzi kuja amashanyarazi kandi agatwirwa agutwire ntuyetaga agutwire ntuyayanara kandi amashanyarazi agari kuja kutuyamba na munonga umukora business zitu abo batwire bindi kwango munonga kandi tumasakora konkezi bezitwangiye abo gukora amashanyarazi government ya Museveni abebembezi bayo nica bango nsakire ndakaza kumurondogora kuvugamba omugenyi mukuru akuba ni manyango bine tukabikwereza kandi okareta aba engineers wabareta na computers watu eta kabebembezi abaruhinda twasitama nabo karo cyaro na kimwe kitwasigire mbene rizoba we bari kwikiza endagano. Amakuru agagasha kwa Dana basibye.